sale foi nosso coração. Começa a dar a Deus alabança, começa a dar a Deus adoração. Dice aleluia, aleluia. Não guarde que ainda manibo. Começa a bomesco Deus, abo com Deus. Tata e eu avetari, aveta tata e eu. Aveta tata e eu, aveta dia de família, que bem você acaba. Começa a adorar o tata, dice com bom eta, conversação de tata e eu. Aí nós vai reconectar a união familiar. Vamos papi com Deus, vamos acessar o que vontade normalmente. Assim, algo que nunca vão chegar assim. Não é o que vai se passar. Isso não se passar, passa. Esse man aqui, tata e eu, começa a papi com botata, começa a papi com botata. Bisele tata, me tá aqui não, mas bem cerca bo, me tem mestre de saque, me tem mestre de saia, me quebra borracha saque para mim e a me lo do nabe saque. A mim também adorar a Deus. Tem espírito de verdade. Mientras por nós síndico adrenta, tem espírito não stop. Sigue a adorar a Deus. Tem espírito de verdade. Tem espírito de verdade. Tem espírito de verdade, oh Deus. Tem em nome de Jesus, oh Deus, nos quer adorar, oh Tata. Começar sobre você e adorar a Deus. Adorar a Deus, adorar a Deus. Aleluia. Vou merecer tua honra, vou merecer tua glória, vou merecer alabança, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tata, nós está entronado com nossa alabança no Senhor. Nós está entronado com nossa alabança no Senhor. E minha melodia, oh Deus, nós está dedicando a Senhor. Recibe tua honra, recibe tua glória, tua adoração que está foi nos corações, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Suavemente, de maneira bota passear em lugar que Deus visitar-nos, Senhor. Visitar-nos, Senhor. Visitar-nos, papina-nos, Senhor, oh Deus, aleluia. Tata, tem uma palavra para você, bo carne não está tendo bobos. Babisa, bo carne não, Senhor, até bo carne aqui, Senhor. Nós que tende bobos, Senhor, oh Deus, aleluia. Papina nos vida não é, Senhor, papina nos coração não, Rei. Até bo carne não aqui, Senhor, até bo carne não aqui, Senhor. Ministrando nos, oh Rei, aleluia. Ministrando nos coração não verdade e me amas, oh Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, nos tira, nos corona e nos capa boa, Deus. E reconhecer a você como Rei a verdade, oh Deus, aleluia. Oh, nos reconhecer a vos, Deus, como es un más importante en el lugar aquí, Señor. A ver, nos está abrindo peito, corapa, vos passa e vai Senhor, oh Deus, e 30 de bocas. Bem 30 de bocas, Senhor, 30 de bocas, Senhor. Oh, vou jurar de mistério, vou presença, é tarde, Senhor Jesus, aleluia. Oh Deus, nos está que la presença de casa que é tarde, me amar, Senhor. Para nos ter hambre de mais de tua presença. Mais de tua presença, mais de teu poder e mais de unção de casa aqui, Senhor, aleluia. Oh, glória, 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 glória no santo nome, Jesus, aleluia. A pouco da rei de reina, Senhor de Senhor, e bota presente aqui na. Bota presente aqui na meio de nós, Jesus. Move, move com poder e autoridade em tua liberdade, nos pida vetarde, oh Deus. Tata bota mira boyuna andilando por presencia, Senhor. Pidiendo, oh Dios, un toque, pidiendo, oh Dios, aleluya, y en hora de Espíritu Santo. Llénanos de tarde, oh Dios, un día más. Llénanos un día más, Señor, oh Dios, aleluya. Abo de personas de más importante en el lugar aquí de casa que abo de su más importante. Lo que vos dices, Señor, no está así, Señor, oh Dios. Oh, escudriñar nos corações, Senhor. Escrutinar nos corações, Senhor, oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus.
Jesus. Meu irmão, Deus mencionava, a mim sabe, a mim está sentindo a presença de Deus na casa aqui. A mim está sentindo que Deus quer fazer algo dentro do nosso coração na tarde. A mim está sentindo que Deus quer fazer algo dentro do coração, amém. A mim não conhece o que eu vivo no meu coração, a mim não sabe o que eu tenho no meu coração, pero a Deus quer fazer algo dentro do nosso coração, não. Mi não sabe se restaurar o coração, ou sana o coração, ou libertar o coração, pero quer fazer algo dentro do coração a tarde. Assim não está, meu irmão, abre o coração diante de Deus, sabe? Abre o coração e lá que toca, hasta lo mais íntimo que você tem no coração, como não quer para gente sabe que Deus se sabe tarde. A presença de Deus está aqui, não está disposto a sanar o coração. Bom coração, abre o coração para Deus, sabe? Diz ele, Senhor, atame aqui, com o coração abrir. Atame aqui com o coração abrir. A bota mira minha luta, a bota mira minha prueba, a bota mira minha dolor e minha tristeza. O bibiano está carga com coisas não conhece, não sabe. Não é no coração toca, amém. Santo bota Senhor. Bota que da carga, ainda tem, ainda foco, que mesmo um dolor de meu coração, que mesmo tristeza, que mesmo preocupação no meu coração. Pero a veces dia para Deus libertar. A veces é dia para Deus sanar o coração não é. Permite Deus sanar nosso coração a tarde. Permite Deus sanar nosso coração a tarde. O vivia como jovem, não está carga com coisas, não está contando nos maior, não. Passou não compreende nós. Passou nada de uma época mais grande, período mais grande, uma geração mais grande, não compreende nós. Então nós está queda carga que com aí, carga com dolor, carga com tristeza. Bota vira grande, então quando ante de meu coração que tu vai. Costa com nangasibo quase o dolor do passado. Bota cresce vira gente grande, queda com nada meu coração que tu vai. A de tarde para Deus sana meu coração a tarde. Alça a mão e diz Senhor, atame aqui. Alça a mão a tarde, alça a mão. Diz Senhor, atame aqui. Diz atame aqui. Me entendemos não, diz atame aqui, Senhor. Irbenek. Atame aqui, Senhor. Sana meu coração. Sana meu coração. Sana meu coração. Aleluia. Hasta humano que está na casa que está aqui em nós. Diz Senhor, a de tarde vamos sanar meu coração. Lo qual não como não por laga losa e era a de dia para laga na los. Nós temos a presença de Jesus por assim para nós, amém? Aleluia. Glória ao santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, nós te alabamos, Senhor Jesus. Nós te alabamos, Senhor Jesus. Nós te alabamos, Senhor Jesus. Aleluia. Todo Dios un fuerte aplauso de tarde. Dice Espíritu Santo de Dios, bom venir. Bienvenido seas Espíritu Santo entre nosotros, aleluya. Llámalo bienvenido en este lugar.
Dile lo importante que Él es para ti. Dile lo importante que Él es para ti. Aleluya. Aleluya. Oh, tú eres digno, Jesús. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque tu misericordia es nueva cada día para con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Te damos gracias porque tú eres Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Oh, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Jesús. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. Tú eres grande, mi Dios. U bent groot, Tú Heer. eres digno, Aleluya. Jesús. U bent waardig, Heer. Aleluya. Gloria a Dios. Bota luz de mi caminar, U bent het licht. mi guiador. U bent mijn leiding Bota pa sempre, voor pa altijd. primitimi. U heeft beloofd, Heer, Tu sempre lo bote, dat u er altijd oh zal mi zijn. Señor. A mí te quieres, bota luz de mi caminar, mi guiador, bota pa sempre, pa primitiri, cu sempre, sempre lo. A mí te quieres, paso botar, bota mi fiel y bota todopoderoso, Dios, Vos mereces adoración. dice y tu gloria y Y tu honor, gloria y Eer en alle honor pasó botar, pasó mi Señor. dice bota luz de mi caminar, De mi caminar, mi guiador, bota pa sempre, pa primitiri, cu sempre lo bote,
mi fiel guardador y bota todo poderoso, que Dios maravilloso no merece adoración. Y tu gloria y honor pasó votar, mi Señor. Pasó votar, mi Señor. Vota mi fiel guardador y bota todo poderoso, que Dios maravilloso no merece adoración. Y tu gloria y honor pasó votar, mi Señor. Pasó votar, mi Señor. Vota mi fiel guardador y bota todo poderoso, que Dios maravilloso no merece adoración. Y tu gloria y honor pasó votar, mi Señor. Pasó votar, mi Señor. Pasó votar, mi Señor. Pasó votar, mi Pasó Señor. votar, mi Señor. Pasó votar, Pasó votar, mi Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. De ¿Cuánto lo geest creen? van God is in deze El plaats. Espíritu de Hoeveel Dios van u se gelooft? mueve en este De lugar. geest van God beweegt in deze plaats. Está aquí para consolar. Díselo. Het is hier om jou Está te aquí para troosten. Het liberar. is hier om Él te está aquí. bevrijden. Está aquí para guiar. Él es El hier. Espíritu de Dios Hey. está aquí. El Espíritu de Dios. Díselo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se El mueve. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí. Está aquí para consolar. Él está aquí. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Levanta tu voz y díselo. Muévete en Verhef je stem en zeg het. mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Señor. Muévete en mí. Muévete, muévete. Toca mi mente y mi corazón. Mi corazón. Llena mi vida Llena de mi tu vida de
poder, met uw kracht, con tu Espíritu Santo, met uw con tu Heilige Espíritu Geest, Santo, met uw con tu Heilige Espíritu Geest. Santo, con tu Espíritu Santo. Oh, muévete. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. 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 Aleluya, aleluya, Halleluja. aleluya. Si we piden mover de boe, Als u hebt gevraagd om hem, zodat hij beweegt in jouw leven. si we piden mover de boe we, Als jij hebt gevraagd dat hij in jouw leven beweegt. vou mostrar como se sentir se algo acaba de bobida we tarde. Dan had je al kunnen voelen dat hij iets aan het doen is in jouw No, leven. no, 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 vamos compreender. Vou mostrar como Je se hebt niet sentir goed acaba que begrepen. se algo de bobida. Je moest al kunnen voelen dat hij iets in jouw leven doet. Vou mostrar como se sente com sua presença e acaba até para tocar, vou ministrar na bobida. Je had al kunnen voelen dat hij aanwezigheid in jouw leven bedient. Mira, tá querendo vir aqui na mobile casa, vai começar coisa. Ik geloof niet dat je hier bent gekomen om hetzelfde terug te gaan. Mira, tá querendo vir aqui na mobile casa, vai começar coisa. Ik geloof niet dat je hier bent gekomen zodat je terug gaat naar huis Se não vamos hetzelfde. receber algo diferente, Maar zodat je iets kan ontvangen vamos receber a verschillends. palavra de Deus, Zodat je het woord van God kan vamos ontvangen. receber toque de Deus, Zodat de aanraking van God kan vamos ontvangen. receber algo novo de Deus. Zodat je iets nieuws van God Para kan Deus ontvangen. toca a bobida, Zodat de Heer jouw leven kan para Deus aanraken. ministrar na bobida. Zodat de Heer aan jouw leven kan Para nós bedienen. estar juntos em união. Want wij zijn samen in eenheid. Não, 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 você não comecei, você não está comecei. Me bent nós nog está niet juntos overtuigd. em união. We zijn samen in één eenheid. Então, ora, está juntos em união. En als je in eenheid bent, Espírito Santo de Deus, dan is de Heilige Geest van God está barriba bo, zal op jou komen. está bendicionado, Hij zal je está zegenen. restaurado, Hij zal je vernieuwen. está lantado, Hij zal je doen opstaan. está lagado salir diferente. Hij zal je doen dat je verschillend naar huis gaat. Vê se não único me dá alabança, vê. Zeg degene naast jou, kom met mij in eenheid. Vê atitude correcta Zeg de goede houding, para poder receber água, zodat je kan ontvangen vandaag. para poder receber todo dia. Zodat je elke dag kan ontvangen. Dentro da casa de Deus, In het huis van de Heer está unidade. is eenheid. Botinho único me dá alabança. Je moet met mij één zijn in aanbidding. Botinho único me dá adoração. Je moet één met mij zijn in lofprijs en aanbidding. Se você não sabe cantar mês, Als je de lied niet kent, vamos dizer aleluia. dan kan je halleluja Vou por zeggen. bater bomang. Je kan je handen Vou por klappen. bailar para Deus. Je kan dansen voor je Vou por God. chamar danki. Je kan hem danken Como mês palavra não. met je eigen Pero woorden. hace algo dentro da casa de Deus. Maar Aleluia. doe iets in het huis van de Heer. Hace algo dentro da casa de Deus. Doe Aleluia. iets als je in het huis van de Heer bent. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Está junto de união. Nós está junto de união. Alabanza y adoración. Se nós está junto de... Ai não. Alabanza y adoración. Se nós está junto de união. Alabanza y adoración. Anto for di cielo. Espíritu Santo Abba. 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 Espírito Santo llena-nos. Llénanos, llénanos, Espírito Santo llena-nos. llénanos con amor. Espírito Santo llena-nos. Llénanos, llénanos, Espírito Santo llena-nos. llénanos con amor. Nós está junto de união. Alabanza y adoración. Se nós está junto de união. Alabanza y adoración. Com for di cielo. Espíritu Santo Abba. 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 Espírito Santo llena-nos. Llena-nos, llena-nos. Espírito
cielo Espíritu Santo Abba. e for di cielo, Espíritu Santo Abba. for di cielo. Espíritu Santo llénanos. Pide, lléname. Oh Espíritu Santo llénanos, 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 llénanos tu amor, Espíritu Santo llénanos, Espíritu Santo llénanos, Espíritu Santo llénanos, Espíritu Santo llénanos. Pide, vamos tú junto, Espíritu Santo llénanos, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos, 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 cubo poder, cubo unción, cubo presencia, cubo alegría, vivo amor, vivo paz, vivo gozo, vivo fortaleza, Espíritu Santo, lléname a ver, 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 Espíritu Santo, 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 lléname a ver, llénanos, 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 cubo poder, cubo presencia, cubo poder, cubo presencia, vivo amor, vivo unción, vivo poder, vivo unción, vivo presencia. Espíritu Santo, pide. Cuéntanos corazón, Si vos tenés un roque. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname, güey, lléname, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cubo candela, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. Guaya mi candela, we. Sende mi candela, we. Guaya mi candela. Sende mi candela. Todo lo que cutas trovami. Todo lo que cuque aguantami. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Guaya mi candela, we.
paga, Guayé, pero fría. guayé, Guaye candela, guayé, tembo vida. guayé, Guaye candela, guayé, tembo alma. guayé, Guaye candela, guayé, tembo espíritu. guayé, Guaye candela, guayé, tembo espíritu. guayé, Pero paga, guayé, pero fría. 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 guayé, Guaya mi candela, guaya mi candela, senda mi candela. guaya mi candela, Guaya mi candela, guaya mi candela, sende mi candela. guaya mi candela, Guaya, guaya, guayé, guaya, guaya, guayé, guaya. Mita mira, utawaya, mita mira, utawaya. guayé, Guaya, guaya, guayé, guaya, guaya, guayé, guaya, guaya, guayé, guaya, guaya. Get something away for Jesus. Get something away. 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 Ale, ale, aleluya. ale, ale, aleluya, 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 Ale, aleluya. ale, aleluya, Ale, aleluya. ale, ale, aleluya. Get something away for Jesus. Get something away. Get something away for Jesus. Get something away. Get something away. For Jesus, get something away. Get something away for Jesus, get something away. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. 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 Ale, aleluya. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. La que pasa, Manibo, la que pasa, Manibo. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza. Llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando. Por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la alegría para ti, para mí. y llega la alegría. Para ti, para mí. Y llega la alegría. Para ti, para mí. Y llega la alegría. Para ti, para mí. Y llega de su gozo. Para ti, para mí. Y llega de su paz. Para ti, para mí. Y llega de su amor. Para ti, para mí. Y para ti y para mí. Para ti, para mí. Y para mí y para ti. Para ti, para mí. Oh, si llega de su gozo. Para ti, para mí. Oh, si llega de su paz. Para ti, para mí. Llega de su alegría. Para ti, para mí. Llega de su alegría. Para ti, para mí. Y llega de su amor. Para ti, para mí. Y llega de su amor. Para ti, para mí. Y llega de su amor. Para ti, para mí. Y llega de su amor. Para ti, para mí. Quien vive y a su nombre. Gloria. Quien vive y a su nombre.
y a su nombre, 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 y a su nombre. Un grito de júbilo, un grito de júbilo. Grito de júbilo, un grito de júbilo, un grito de júbilo, un grito de júbilo, un grito de júbilo. Oh, quien vive y a su nombre, 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 y a su nombre. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Oh quien vive y a su nombre, gloria. Dios es bueno, God is goed. Dios es bueno, God is goed. Dios es bueno, God is goed. y para Halleluja. siempre su misericordia. En voor altijd zijn barmhartigheid. Dile que está a tu lado, Zeg degene naast u. si tú le alabas, Als u hem aanbidt, te gozas. dan verblijd je. Si tú le alabas, Als je hem aanbidt, te gozas. dan verblijd je. Si Of dan tú le geniet je. cantas, Als je tot hem zingt, vas a sentir alegría, dan zal je blijdschap vas a voelen. sentir gozo, Dan zal je blijdschap voelen. porque la alabanza, Want de aanbidding of de la lofprijs, presencia de Dios, de aanwezigheid van de Heer, produce alegría, produceert blijdschap. produce gozo. Produceert blijdschap. Bajo esa misma gozo y alegría, En onder datzelfde blijdschap vamos a ofrendar al Señor. gaan we aan de Heer geven. Prepara tu ofrenda. Bereid voor je offer. Vamos a darle a Dios con alegría. Laten we God geven met blijdschap. Y después vamos a seguir alabando a Dios. Amén. En daarna gaan we verder met God aanbidden. Aleluya. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Levante su ofrenda para arriba. Hef uw offer omhoog. Los que tengan sus diezmos también, su Degene- semilla, levántalo. Diegene die ook zijn zaad heeft of zijn tiende, hef het ook omhoog. Y vamos a presentarlo delante del Señor. En laten we het voor de Heer gaan presenteren. Padre, te doy gracias. Vader, ik dank u. Gracias por mi ofrenda. Dank u voor mijn offer. Gracias por mi diezmo. Dank u voor mijn tiende. Gracias por mi semilla, oh Dios. Dank u voor mijn zaad, o Heer. Gracias porque yo puedo darte a ti Dank u dat ik aan u kan geven. de lo que tú me has dado a mí. Van waar u mij hebt gegeven. Porque tú me diste salud Want u heeft mij gezondheid para gegeven. poder trabajar. Zodat ik kan werken. Me diste un trabajo U heeft mij een werk y gegeven. todo lo que tengo En alles wat ik heb, te lo debo a ti. is het dank aan jou. Es gracias a ti Is dank aan u. que yo puedo estar aquí Dat ik hier kan zijn. en este lugar, In deze plaats. en esta casa, In deze huis. para alabarte, Om u te aanbidden. para glorificar tu santo Om nombre. uw naam te verheerlijken. Recibe mi ofrenda Ontvang mijn offer. en el nombre de In Jesús. de naam van Jezus. Amén. Amen. Amén. Y amén. Puede pasar a ofrendar con gozo. Amén. U kan uw offer geven met blijdschap. Aleluya. Gloria a Dios. Glorie aan God. Aleluya. Halleluja. Aleluya. El varón Gedeón que ponga algo allá atrás, gloria al Señor. Santo. Bendito sea Jehová. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Yeah, yeah. Going through a storm, but
drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh. You are enough. You are Jireh. You are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. I don't want to forget how I feel right now on a mountaintop. I can see so clear what it's all about. Stay by my side when the sun. Aleluya. Vamos a seguir adorando al Señor Laten we verder gaan om de Heer te aanbidden. y vamos a prepararnos para entrar en la palabra del Señor. En we gaan ons voorbereiden om in het woord van de Heer te gaan. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos. Ik wil mijn handen naar omhoog. Maravilloso Jesús, Geweldige Heer. milagroso Señor. Wonderbaarlijke Heer. Llena este lugar de tu presencia. Vul deze huis met uw aanwezigheid. Haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Quiero levantar mis manos, díselo. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, maravilloso. Jesús, Él es el Dios milagroso. milagroso Señor. Llena este lugar con tu Presencia, haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, alguien que crea, alguien que crea, alguien que crea en lo que Dios hará en tu vida, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí.
Vamos, díselo. Recibe, toda la gloria, recibe. toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe, toda la gloria, recibe, toda la honra, precioso, Hijo de Dios, recibe, toda la gloria, toda la honra, precioso, precioso Hijo de Dios, recibe, recibe, precioso, Hijo de Dios, recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, todo es para ti, todo es para ti, todo es para ti, mi vida, oh recibe mi alabanza, oh recibe mi adoración, recibe mi alma, oh mi alma, oh mi alma, oh mi alma te alaba, oh mi alma te alaba, oh mi alma te alaba, oh mi alma te adora, oh mi alma te adora, oh mi alma te adora, oh recibe, mamá tu neo, tu algo es tarde, tu algo es tarde, hey, tu algo es tarde, recibe, toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. aleluya, oh sigue adore, 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 ah estamos quitamos tiempo para vos con él, ahora quitamos tiempo para vos con él, ahora quitamos adoración entre ambos con Dios, hey, hey, ahora quitamos adoración entre ambos con Dios, bam, 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 bam. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sí, aleluya. Oh, aleluya. Oh, adoré. Just flow de su presencia, just flow de su presencia. Just flow de su presencia. Just flow de su presencia, just flow, just flow, just flow. Oh, porque digno eres tú. Porque digno eres tú.
Escribamos por eso, dice, Como te amamos. abre tu corazón delante de Él en esta tarde. Él te amó primero, Él te amó primero. Como te amamos. Él te salvó. Oh, cómo te amamos. Como te amamos. Como te amamos. A pesar de todo, Él te amó. Como te amamos. A pesar de todo, Él te amó, Él te amó, Él te amó. A pesar de todo, Él te sigue amando. No importando tus errores. No importa, no importa. Solamente pídele perdón y demuéstrale cuánto tú lo amas, cuánto tú lo amas. Como te amamos. Si tienes motivo para agradecérselo, dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Como te amamos. Oh, Yeshua. Cómo te amamos. Como te amamos. Como te amamos. Como te amamos. Dios mío, Como te amamos. Como te amamos. Como te amamos. oh, te amamos, Señor. Wij houden van u, Heer. Te amamos, Señor. Wij houden van u, Heer. Oh, cómo te amamos, oh Oh, Dios. hoe houden wij van u. Tú moriste por nosotros U bent doodgegaan voor ons en la cruz del Calvario aan het kruis van Calvary. para darme vida, Om mij leven te geven. darme vida en abundancia, Een leven voor para darme alegría, om mij blijdschap te geven. para darme paz en la tormenta, paz en la tormenta. Te amamos, Wij houden van u. te amamos, Yeshua. Te amamos, te amamos. Gracias, Señor, por todo, Dank u, Heer, voor alles. por lo que has hecho, Alles wat u heeft gedaan. por lo que harás, por lo que estás haciendo, Wat u aan het doen bent. por lo que estás haciendo Wat u aan het doen bent. en mi vida, In mijn
en mi familia, en mi casa, en mi ministerio, en mi negocio, en mi matrimonio. Gracias, Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias por todo, por todo, por todo. Por todo, por todo, por todo. Te amamos. Yeshua. Como te amamos. Yeshua. Dale Dios un fuerte aplauso, amén. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Él merece toda honra Hij verdient alle eer y toda gloria. en Aleluya. alle heer, alle glorie. Glorie aan God. Gezegend zij de Heer. Alabado sea Cristo. Gezegend zij Christus. Hay gente aquí que aman a Dios. Zijn er mensen hier die van God houdt? Hay gente aquí que aman a Dios con todo su Zijn er corazón. mensen hier die van God houdt met heel hun hart? Aleluya, aleluya. Dios es tan bueno, amados hermanos. God is goed. Él es tan bueno. Hij is goed. Él es tan bueno. Hij is goed. Él es tan bueno. Hij is zo goed. Y para siempre En voor altijd es su misericordia. zijn barmhartigheid. Gloria a Dios. Antes de entrar en la palabra, quiero que le Voordat demos we- la bienvenida, amén. Voordat we in het woord gaan, wil ik een welkom heten. Amén a estos 4 jóvenes que nos visitan hoy. Deze 4 jongeren die ons bezoeken vandaag. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Geef hem een klapoffer Siéntase en casa, amén. en voel u thuis. La casa del Señor. Het huis van de Heer. El varón Gedeón, como siempre, el hermano Gedeón, Broeder Gideon, prendido en fuego. hij is een vuur en vlam. Cuando estaba orando, Toen we aan het bidden waren, confirmando lo que Dios dijo que iba a hablar hoy. bevestigde hij wat God vandaag zal preken. Y yo cuando yo zeggen. estaba allá en la oficina lo estaba escuchando, En toen ik in kantoor was, yo solamente decía, aguántate, caballero. en ik zei, hou je vast, jongeman. Porque hoy Dios quiere hablar algo Want vandaag wil God iets spreken. muy sensible, no muy difícil, algo fácil, Het is gevoelig, het is makkelijk, pero muy importante. maar het is heel belangrijk. Y Gedeón decía, En Gideon zei, cuando venimos a la casa de Dios, als wij naar het huis van de Heer komen, desde que estamos allá afuera, als wij daar buiten zijn, ya tu actitud de alabanza y adoración tiene que estar encendido. dan moet jouw houding voor lofprijs en aanbidding al aan zijn. Of Y el aan. Señor me ministraba, En de Heer bediende mij. habla del Salmo 100. Hij zegt, spreek over Psalm 100. Todos conocemos Salmo 100 We kennen allemaal Psalm 100 de nuestra cabeza, vanuit onze hoofd. porque es uno de los primeros versículos que enseñamos. Want dat is een van de eerste versen die wij leren. Pero Dios quiere que nos paremos hoy Maar God wil dat wij stilstaan en el Salmo 100 una vez más. in Psalm 100 nogmaals. Y el tema de hoy es En het thema van vandaag is la actitud correcta de goede houding para poder recibir. om te ontvangen. La actitud correcta De goede houding, para poder recibir. dus de juiste houding om te ontvangen. Con otra palabra, Met andere woord, Dios siempre está listo, God is altijd, die staat altijd klaar Él siempre está dispuesto en hij is altijd beschikbaar of bereid para darte lo que tú necesitas. om jou te geven wat je nodig hebt. Pero hace falta que en nosotros, Misschien in ons hace falta una actitud komt een houding tekort, para poder recibir zodat we kunnen ontvangen cuando venimos a la casa de Dios. als wij naar het huis van de Heer No te estoy komen. diciendo cuando tú estás en tu casa orando, Het is niet hetzelfde als je in je huis bent en aan het bidden, pero cuando vienes a la casa de Dios, maar als je naar het huis van de Heer komt, venimos para recibir algo, por lo menos yo.
komen wij om iets te ontvangen. Dus Pero mi ik. actitud Maar mijn houding, tiene que estar correcto moet correct zijn para poder recibir. om te ontvangen. Y el Salmo 100 En de Psalm 100, nos describe muy fácil het beschrijft ons heel makkelijk cómo debemos entrar a la casa de Dios hoe wij in het huis van de Heer moeten en la binnenkomen. actitud correcta In de juiste houding para poder recibir. om te ontvangen. Yo quiero leer Salmo 100, versículo 4. Ik wil lezen Psalm 100 vers 4. Salmo 100, versículo 4, aleluya. Psalm 100 vers 4. Si lo tenga ahí en su Biblia, Als je het daar hebt in je Bijbel, póngase de pie kan je opstaan y lo vamos a leer juntos. en we gaan het samen lezen. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. No, usted sabe ya dónde dijo ese amén. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho más mejor. Veel beter. Lo tenemos, versículo 4 dice así. Hebben we het allemaal? Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias y bendecid su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Dank u Puede Heer voor sentarse. uw woord. U mag gaan zitten. Aquí el versículo 4 dice Vers 4 zegt cómo debemos entrar por sus puertas. hoe wij moeten zijn deuren binnengaan. Cuando la Biblia habla de atrios, Als de Bijbel spreekt over poorten, está hablando de, vamos a cogerlo cuando tú estás en el parqueo. laten we, we zeggen als je op de parkeerplaats bent. Desde que tú llegaste con tu carro Als je aankomt met je auto y llegas al parqueo en als je op de parkeerplaats y komt te vas a parquear, en je gaat parkeren, ya toda indiferencia, toda tristeza, todo dolor, alle toda pijn, rabia, alle pijn, alle woede, alle verdriet. lo que tal vez tú saliste de la casa, te diste con una piedra, yo no sé lo que te pasó antes de salir. Misschien ben je uit huis gegaan, heb je je voet gestoten, Pero- ik weet niet hoe. Desde que tú llegas al parqueo, Maar als je op de parkeerplaats komt, ya tu mente je gedachten, necesita un switch. die moet een switch hebben. Llegué Verandering. al atrio de Dios Ik ben gekomen in het territorium van God. y mi mente tiene que Voorhoven. cambiar. En mijn gedachten moeten veranderen. Mi actitud tiene que cambiar. Mijn houding moet veranderen. Porque ahora voy a entrar Want nu ga ik binnen al lugar santo. in de heilige plaats. ¿Me están entendiendo? Begrijpt u mij? O sea, allá afuera tengo que prepararme Dus dat betekent, daarbuiten moet ik mij voorbereiden para entrar en el lugar santo, om in de heilige plaats binnen te komen. que es donde usted está sentado ahora. Dat is waar je nu zit. Es el lugar santo, Dat is het heilige donde plaats se reúnen waar wij ineenkomen para alabar a Dios, om God te aanbidden, para invocar su santo nombre. om zijn naam aan te roepen. La Biblia dice, De Bijbel zegt, ese lugar dat plaats se convierte verandert en un lugar santo, verandert in een heilige plaats. donde la presencia de Dios Waar de aanwezigheid van de Heer se quiere mover, wil bewegen, te quiere tocar, die wil je te aanraken quiere sanar, en die wil je te genezen quiere bendecir. en die wil je zegenen. O sea, mi actitud Dus mijn houding tiene que estar correcto. moet correct zijn. Por eso dice, entrar por sus puertas, Hij zegt zijn poorten binnengaan, dando gracias. hem te danken. ¿Cómo? Hoe? Cuando tú abres esa puerta, Als je die deur opent, Padre, gracias Vader dank u que yo puedo estar aquí. dat ik hier kan zijn. Padre, gracias Vader dank u que yo llegué. dat ik ben gekomen. Padre, gracias Vader dank u por lo que yo voy a recibir hoy. voor wat ik ga ontvangen vandaag. Padre, gracias Vader dank que yo u puedo entregarte alabanza. dat ik een aanbidding Padre, kan gracias geven. Vader que dank yo u puedo entregarte adoración. dat ik een aanbidding kan geven. Que yo puedo llegar aquí Dat ik hier kan komen y poner mis cargas sobre ti. en al mijn lasten op u kan zetten. Ya que usted entra en el lugar santo, Dus als u de heilige plaats binnenkomt, esta parte que está aquí deze gedeelte, es el lugar santísimo. het is de heiligste plaats. ¿Ok? Allá afuera es el atrio.
daarbuiten is de Tu voorhoven. actitud allá afuera ya tiene que cambiar. Dus uw houding daarbuiten moet al veranderd zijn. Entras por esa puerta, Dan ga je de poorten binnen, el lugar santo, in de heilige ya plaats. tienes que estar en comunión. Dan moet je al in communie zijn, in relatie. Aló. Hallo. Ya tienes que estar en comunión con Dios. Dan moet je al in communie zijn. Llegaste allá afuera, Daarbuiten. el atrio. Je komt daar buiten, het is de Tu voorhoven. actitud tiene que cambiar. Dan moet je houding veranderen. O sea, tú no puedes estar allá afuera hablando cosas que no tienes que hablar todavía. Dus Aló. je moet niet daar buiten zijn praten over dingen dat je niet moet praten. Si entras aquí, Als je hier binnenkomt, ya se acabó la habladera. dan is de gepraat over. Porque llegaste al lugar santo Want je bent de heilige plaats y es binnengekomen. tiempo de comunicarse con Dios. En het is tijd om met God te communiceren. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, Dus als ik dat begin te doen, entro por esa puerta en comunión. dan kom ik die deur binnen in communie. Ya en esa puerta, Dan in die deur, ya door los die deur, ángeles de Dios te están esperando. dan weet God, Que ya Dios sabe que tú estás entrando. dus dan weet God weet al dat je binnenkomt. Y cuando tú estás en comunión, Dus, en als je in communie bent, Dios puede hablar a tu vida porque Dios sabe lo que tú dan necesitas. kan God tot jouw leven spreken, want hij weet wat je nodig hebt. Pero si mi actitud no está correcta, Maar als mijn houding niet correct is, entro aquí como si fuera que entro a una discoteca. dan kom ik binnen net zoals ik een discotheek binnenkom. Mi actitud no está adecuado para recibir de Dios. Mijn houding is niet adequaat om God te accepteren. Es igual. Het is hetzelfde. Usted no puede entrar en un banco gritando Je kan niet een bank binnengaan en dan schreeuwen, porque te van a arrestar. want ze gaan je arresteren. Te van a decir, este loco. Ze zeggen, deze is gek. Porque tu actitud en Want el ya- banco no está correcta. Want je houding in de bank is niet correct. Y si mi actitud en el banco no está correcto, En als mijn houding in de bank niet correct is, nadie me va a atender. niemand gaat mij te woord staan. Estamos aquí. Zijn we hier? Entonces, si entramos a la casa de Dios Dus als wij het huis van de Heer con una binnenkomen actitud incorrecta, met een incorrecte houding, Dios no te va a atender. dan zal God niet jou te woord staan. Porque Dios es un Dios santo. Want God is een heilige God. Y hay que tenerle reverencia y respeto a Dios. En je moet eer hebben aan de Heer en respect. Por eso debemos tener la actitud correcta Dus wij moeten dan de juiste houding hebben cuando estamos en la casa de Dios. als wij in het huis van de Heer zijn. Y hay momentos En er zijn momenten que tú sientes pasar al lugar santísimo. dat jij wil naar het heilige plaats gaan. Puedes Het kan. decir, yo me voy a arrodillar ante la presencia de Dios Je un zegt, ik rato, ga knielen voor de aanwezigheid van de Heer. antes que empiece el culto. Voordat de dienst begint. Ya estoy en comunión en lugar santo. Dan ben ik al in communie in het heilige plaats. Pero muchas veces tenemos algunas peticiones En heel vaak hebben wij petities. y tú dices, yo quiero ir más cerca, más adentro. En dan zeg je van, ik wil meer naar binnen. Porque eso lo tengo que hablar con Dios aquí, Want dat moet ik met God spreken, maar hier. en el lugar santísimo. In de heilige der heiligen. Tú tienes que llegar aquí con reverencia. Dan moet je hier komen met eer. Tienes que llegar aquí con respeto. Je moet hier komen met respect. Yo no sé si ahora, pero en aquellos tiempos, Ik weet niet van nu, maar vroeger. antes que nosotros llegamos a la iglesia, Voordat wij naar de kerk komen, ya en gemeente. el carro estábamos en oración. In de auto waren we al in gebed. Por eso cuando yo salgo de mi casa estoy en oración con alabanza a Dios prendido en Dus fuego. als ik uit mijn huis kom, dan ben ik in mijn auto met gebed en aanbidding. Entonces cuando llego aquí ya yo estoy en comunión. Dus als ik hier ben, dan ben ik al in communie. Entro y sigo orando. Ik ga naar binnen en ik blijf Me bidden. sigo preparando. Ik blijf Porque voorbereiden. mi actitud Want mijn tiene houding que estar correcto moet correct zijn. ante Dios. Voor God. Para que usted también pueda recibir Zodat jij ook kan lo que ontvangen Dios tiene para ti. wat God voor jou heeft. Y Dios quiere que todos entremos al lugar santo. En God wil dat wij allemaal in het heilige plaats komen. Por eso no te sientas incómodo Dus voel je niet ongemakkelijk cuando vienes a la casa de Dios. als je naar het huis van de Heer Porque komt. Dios quiere Want God wil que tú estés dat jij en su lugar santo. in zijn heilige plaats bent. Para darle alabanza, Zodat je hem aanbidding kan para geven. darle adoración. Om lofprijs en aanbidding Vamos te a leer geven. el Salmo 100 desde el versículo 1. Laten wij Psalm 100 lezen vanaf vers 1. Porque vamos a ver cómo debe ser nuestra actitud aquí. Hier gaan we kijken hoe onze houding moet zijn. ¿Lo tenemos? Hebben wij het? Dice, cantad con júbilo al Señor, habitantes de toda la tierra.
Juich de Heere, gij ganse aarde. O sea, debemos cantarle a Dios con júbilo. Dus wij moeten aan de Heere juichen of zingen met Con blijdschap. alegría. Met blijdschap. Sin miedo, sin temor. Zonder angst. Yo me debo gozar en la presencia de Dios. Ik moet me verblijden in de aanwezigheid van de Porque Heer. cuando me gozo en la presencia de Dios, Want als ik me verblijd in de aanwezigheid van de esa Heer, es la actitud correcta. dan is dat de juiste houding. Porque nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Want wij zijn gemaakt om de Heer te aanbidden. Fuimos creados para alabar a Dios. Wij zijn gemaakt om de Heer te aanbidden. 7 veces en estos salmos 7 keer in deze psalm se dice al hombre que tiene que cantar con júbilo al Señor. zegt de Heer dat je met gejubel moet binnen aan de Heer moet geven. 7 es el número de Dios. 7 is het nummer van God. Habla de la totalidad de Dios, Hij spreekt over de totaalheid van God. la finalización de Dios, Het einde van de Heer. la perfección de Dios, De perfectie van de Heer. lo que Dios realizó Wat God heeft gerealiseerd. y la toda potestad de Dios. En het, La gloria de Dios. de Fluya glorie y van God. De dígale, heerlijkheid van God. métele candela lo que usted puede. Amen. Dice el versículo 2. Vers 2 zegt. Servid al Señor con qué? Con alegría. Dien de Heer met vreugde. ¿Cómo debe ser mi actitud cuando voy a servir al Señor? Hoe moet mijn houding zijn als ik de Heer ga dienen? Aló. Hallo? Con la cara de limón. Met een citroengezicht? Con la cara de vinagre. Of met een azijn? No. ¿Con qué? Con alegría. Hij zegt met blijdschap, met vreugde. O sea, la actitud es Dus de houding moet zijn cantar a Dios aan God zingen con alegría. met blijdschap. Servid a Dios En dien God con alegría. met vreugde. Venid ante su presencia Kom voor zijn aangezicht con cánticos de júbilo. met gejubel. Aló. Hallo? Por eso cantamos Get something away for Jesus, get something away. Ale, ale. Porque hay que hacerlo con júbilo, con alegría, Wij con moeten gozo. het met blijdschap, met vreugde zingen. Por eso que yo no entiendo. Dus daarom begrijp ik Con niet, respeto a todas las iglesias que hay alrededor del mundo. met respect aan alle gemeentes de heel de wereld. La Biblia dice De Bijbel zegt, cantar con júbilo. hij zegt zing met gejubel. Entonces hay algunos que dicen En er zijn sommigen die zeggen que no se puede aplaudir. dat je niet kan klappen. Aló. Hallo? Que no se puede parar y danzar y alabar a Dios. Dat je niet kan staan, je kan niet dansen voor de Heer. Entonces mi pregunta es, Dus mijn vraag is, ¿qué Biblia están usando? welke Bijbel gebruiken ze? Porque la Biblia Santa de Dios dice Want de heilige Bijbel van God alabar a Dios zegt, con alegría. dien de Heer met gejubel. Aló. Hallo? ¿Tiene que tener con alegría? Zijn er mensen hier met blijdschap? Dice alabar a Dios con alegría. Hij zegt, dien de Heer met gejubel. Vamos al lado de mi casa hay uno. Naast mij is er één. Una iglesia que no se sabe cuando están cantando. Een gemeente, je weet niet eens No wanneer se ze sabe cuando zingen. están predicando. Je weet niet eens wanneer ze prediken. Solo se ve cuando llega y cuando se va. Je ziet alleen wanneer ze komen en wanneer ze gaan. Y el júbilo. En het gejubel. Y el gozo. En de blijdschap, de Y la vreugde. alegría. De vreugde, de Y la blijdschap. paz. En de vrede. Si no puedo sentir alegría aquí, Als ik hier geen blijdschap cuando kan estoy voelen. alabando a Dios con libertad, En als ik God niet kan dienen met vrijheid. dile que de tu lado alaba a Dios con alegría. Zeg degene naast jou, dien God met Dile, gejubel. sírvele a Dios con alegría. Dien God met gejubel. Sírvele a Dios con alegría. Dien God met gejubel, met vreugde. Versículo 3 dice, Vers 3 zegt, reconoced que el Señor es Dios. erkent dat de Heere God is. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Hij heeft ons gemaakt. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die hij wijdt. O sea, cuando estoy aquí cantando y alabando a Dios con alegría, Dus als ik hier God aan het aanbidden ben en lofprijzen met blijdschap, tengo que estar reconociendo a Dios moet ik God erkennen en todo. in alles. Mientras estoy cantando Terwijl ik aan het zingen ben. y estoy diciendo, En ik zeg, recibe toda la gloria. ontvang alle eer. Le estoy Gloria. reconociendo a Él Erken ik hem que la gloria dat de le glorie pertenece a Él. behoort tot hem.
cuando estoy alabando a Dios als ik God aan het con lofprijzen ben, alegría, met con blijdschap, gozo, met estoy vreugde, reconociendo erken ik que mi milagro, dat mijn wonder, mi sanidad, mijn, mi bendición, mi genese, mijn genezing, mi bendición mijn zegen, viene die komt de allá arriba. van boven. Por eso mi actitud Dus mijn houding tiene que alabarlo. moet aanbidden. Por eso con mi acción Dus met mijn houding, met mijn, tengo que demostrarle a Dios moet ik God bewijzen que yo reconozco dat ik erken que Él es digno, dat Hij waardig que yo is. reconozco Dat ik que Él erken es fiel. dat Hij trouw is. Por eso cantamos, porque digno eres tú. Dus daarom zingen we hem, Hij is trouw. ¿Por qué? Waarom? Debemos reconocer, Wij moeten erkennen. porque digno eres tú. Hij is waardig. Alabanza significa Aanbidding betekent alzar a Dios. God verhogen. Adoración es Aanbidding is reconocer a Dios. erken God. Por eso las alabanzas Dus daarom de aanbiddingen, of dice, lofprijs. aleluya, estamos alzando a Dios. Dus dan zijn we God aan het omhoog heffen. Pero cuando cantamos, si el Espíritu de Dios está, En als wij zingen, en als de este Heilige lugar, Geest lo in estamos deze plaats is, reconociendo dan erkennen que Él wij está aquí. dat hij hier is. Por eso cantamos alabanza Dus daarom zingen wij lofprijs y adoración. en aanbidding. Porque debemos alzar Want wij moeten hem omhoog y heffen. debemos reconocer En wij moeten herkennen of erkennen que Él es Dios. dat hij God is. Que Él es Dios. Dat hij God is. Y versículo 4 dice, llegamos otra vez, En vers 4 zegt, entrad por sus puertas ga met een loflied zijn poorten binnen. con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza Zijn voorhoven met lofzang. y bendecid su nombre. Looft hem, prijs zijn naam. Hay gente aquí que siempre están dispuestos para bendecir el nombre de Dios. Zijn er mensen hier die altijd bereid No, zijn no, om no, de no. Heer het Hay gente aquí zijn que naam están te dispuestos a loven? bendecir el nombre de Dios. Zijn er mensen hier die de naam van de Heer wil zegenen? Hoy yo estoy predicando tranquilo, hermano. Vandaag predik ik heel rustig. Porque esto es una enseñanza. Want dit is een lering. Que si usted aprende esto Als jij dit leert y empieza a practicar esto, en je gaat het in praktijk la brengen. otra semana, De volgende week, cuando usted venga, als je komt, desde que usted entre por esa puerta, voordat je in die deur ya Dios komt, te habló. dan heeft God al met Ya jou Dios te gesproken. ministró. Dan heeft God Porque tot jou entraste con una bediend. actitud dispuesta. Want je bent met een andere Entraste con houding una actitud gekomen. abierta para recibir Je de bent Dios. met een open houding gekomen om te ontvangen. Nuestra actitud es muy importante Onze houding is heel belangrijk. cuando venimos a la casa de Dios. Als wij in het huis van de Heer Versículo komen. 5 dice, Vers 5 zegt, porque el Señor es bueno. want de Heer is goed. Hay gente aquí que sabe que el Señor es bueno. Zijn er mensen hier die weten dat God goed is? Hay gente aquí que sabe que el Señor es bueno. Zijn er mensen die weten dat God goed is? Le voy a dar un testimonio por qué para mí Dios es bueno. Ik wil een getuigenis geven waarom ik denk dat God goed is. En esta semana In deze week, la cosa estaba un poquito flojo. de dingen waren een beetje lui. Y yo le dije al Señor, Een beetje... En ik zei tegen de Heer, Padre amado, yo geliefde necesito Vader, ik heb nodig que tú mandes proyectos, dat jij projecten porque stuurt. sin proyectos no se puede comer. Want zonder projecten kan ik niet eten. Sin proyectos no se puede pagar. Zonder projecten kan ik niet Y betalen. yo hice oración En ik heb die gebed gedaan. y hablé con mi padre. En ik heb met mijn vader Y no gesproken. pasó ni un día, En het is nog niet eens 1 dag voorbij no gegaan. pasó ni 2 días. Niet eens 2 dagen. Me entró 4 proyectos. Er zijn 4 projecten Mandé la binnengekomen. oferta. En ik heb de offerte Todas gestuurd. las ofertas que yo mandé Alle offerten dat ik gestuurd heb. aceptaron a todito. Ze hebben alles geaccepteerd. Es motivo Het is de reden entrar por esa puerta om in die deur binnen con te acción de komen. gracias, Met een goede con houding. alabanza, Met aanbidding. dándole a Dios honra y gloria. Om God alle eer en glorie te geven. Si por cada cosa pequeña Als voor alle kleine dingen
Para mí no es pequeño, pero hay gente que lo minimiza, lo pone grande, chiquito, como usted Voor mij quiera. is het niet klein, maar er zijn mensen die Pero het cada cosa minimaliseren. que Dios haga para usted, Elke kleine ding dat de Heer voor jou doet. aprende a dar gracias. Leer om dankjewel te zeggen of dank te Él va a geven. hacer más cosas para ti, Dan zal Hij meer dingen voor jou gaan para que doen. tú sigas dando gracias. Zodat je blijft dank te geven. Cuando estoy trabajando Als jij aan het werk bent. y estoy tirando con la pistola de clavo, Als ik aan het werk ben en ik ben aan het schieten met y eso pasa por mi dedo, ja, de niet-machine. Ja. bueno, grote niet machine. Cuando casi me entra por el dedo, En als het bijna door mijn vinger gaat, pero no entra, maar het gaat niet, le digo gracias, Señor. dan zeg ik dank u Heer. Cuando estoy cortando Als ik aan het zagen ben y la máquina pasa rápido, en de machine die gaat bijna langs mijn vinger, pero no me quita el dedo, maar hij le snijdt mijn digo vinger niet af, gracias, dan Señor. zeg ik dank u Heer. Porque yo pudiera perder mi dedo, mi Want mano, ik kon mi mijn pierna cuando hand estoy trabajando. verliezen, ik kon mijn vinger of mijn been Pero yo verliezen, reconozco, maar ik herken, como dice Salmo 100, net zoals de Psalm 100 zegt, en todo momento in elk moment que Dios está en control. dat God in controle is. Hay gente aquí que sabe que Dios está en control. Zijn er mensen hier die weten dat God in No, controle is? Hay gente aquí que sabe que Dios está en control. Zijn er mensen hier die weten dat God in Hay gente controle aquí que is? están entendiendo por qué mi actitud para Zijn con er Dios mensen die tiene que ser begrijpen diferente. dat je houding anders moet zijn? Porque dice versículo 5, porque Dios es bueno Want vers 6 zegt dat God goed is. y para siempre En voor altijd, voor es eeuwig, su misericordia. is zijn trouw. Zijn goede tierenheid. Misericordia Zijn goede tierenheid es lo que yo no merezco, is wat ik niet verdien. pero Él me lo da. Maar hij geeft het. No merezco estar vivo, Ik verdien niet om in leven te zijn. porque el pago del pecado es que la muerte, De prijs van de zonde is de dood. pero estoy vivo. Maar ik leef. Tú estás vivo. Je leeft. ¿Cuántas veces has pecado? Hoeveel keren heb je gezondigd? ¿Cuántas veces tu actitud para con Dios ha sido indiferente? Hoeveel keren is je houding met God anders ¿Cuántas geweest? veces llegamos al lugar santo con una actitud incorrecta? Hoeveel keren zijn we naar de heilige plaats gekomen met een verkeerde ¿Cuántas veces houding? venimos al lugar santísimo con una actitud incorrecta? Hoeveel keren zijn we in de heilige der heiligen gekomen en Debíamos met een estar andere muertos. houding? Dan waren we al dood geweest. En el Antiguo Testamento, In de Oude Testament, cuando el sacerdote entraba toen de hoge priester kwam con una actitud incorrecta, met een andere houding, aló, of met een onjuiste houding, y venía a traer sacrificios en hij kwam een offer brengen con un corazón sucio, met een vieze hart, vuile hart. aló, Hallo? con una actitud de falta de respeto ante Dios. Met een houding die geen respect heeft voor God. Dice la Biblia De Bijbel zegt, que caminaba con una soga en hij liep met een touw. y con una campanita de Santa Claus. Ting, En ting, hij, ting, ting, ting. daar aan de touw zat een bel. Sí. Y mientras ellos escuchaban el bel, En toen ze de bel hoorden, sabía que el sacerdote estaba vivo. dan wisten ze dat de hoge priester levend was. Pero cuando llegaba al lugar santísimo Maar toen hij in de heilige der heiligen kwam y la presencia de Dios baja en de aanwezigheid van God naar beneden y kwam veía pecado, en hij zag zonde, lo mataba ahí muerto. ¡Pah! hij ging die hoge priester daar doden. ¿Por qué? Waarom? Dios es un Dios santo. Want God is een heilige God. Y cuando la campanita dejaba de sonar, sabían que ya el hombre pasó para otra vida. En als de bel ophield met rinkelen, dan wisten ze dat die man dood was. Y había tanto temor En er was zoveel angst que la gente no entraba para sacar al hombre. dat de mensen niet binnen gingen om die man eruit te halen. Lo jalaban por la soga. En ze gingen hem eruit halen aan de touw. Porque antes Want vroeger había temor de Dios. was er angst Hoy voor God. hay falta de Vrees. respeto. Vroeger was er vrees voor God, maar nu hebben de mensen geen respect meer. Y pensamos
En wij denken que Dios no va a hacer nada. dat God niks gaat doen. Porque decimos que Dios es misericordioso. Want we zeggen, God is, Para is siempre su goed, misericordia. is goede tierenheid en Oh, het is voor gloria al eeuwig. Heer. Gloria a Dios. La Biblia dice Maar de Bijbel zegt que también es fuego consumidor. want, dat hij een verterend vuur is. Y si yo llego En als ik kom a este altar aan deze altaar con una actitud incorrecta, met een incorrecte of si een, me een subo andere aquí al lugar houding, santísimo en als ik deze heilige plaats en kom pecado, in zonde, tal vez hoy misschien vandaag no caiga muerto pa aquí, vallen er geen doden, pero viene consecuencia. maar er komt consequenties. Por eso cada vez que yo llego a la casa del Señor, Dus daarom elke keer als ik in het huis van de Heer oro en kom, mi casa, dan thuis ga ik pido bidden. perdón en mi casa, Dan vraag ik vergeving in oro mijn en el huis. carro, Ik bid in mijn pido perdón auto. en el carro, Dan vraag ik vergeving in mijn entro auto. ahí, Dan kom ik hier pido binnen. perdón ahí, Dan vraag ik llego vergeving. aquí, Dan kom ik hier. pide perdón aquí, Vraag ik y vergeving. cuando estoy allá adentro, En als ik daar binnen pido ben, perdón allá adentro vraag también. ik ook daar Por eso cuando vergeving. salgo y me paro aquí, Dus als ik eruit me kom en ik paro en sta hier, santidad dan sta ik in heiligheid. y con autoridad, En met porque autoriteit. yo sé Want ik weet mi actitud para con Dios. mijn houding met God. Tú sabes cómo es tu actitud para con Dios. Weet je hoe je houding moet zijn met God? Tú sabes cómo debe ser tu actitud para con Dios. Jij weet hoe je houding moet zijn ten opzichte van God. Dios es misericordioso. God is goede tierenheid. A God is pesar de barmhartig. cualquier cosa, su misericordia para siempre. Y su verdad En zijn waarheid para todas las generaciones. voor alle generaties. La verdad de Dios no va a cambiar. De waarheid van God gaat niet veranderen. Por más cosas que yo haga, Voor alles wat ik doe, la verdad de Dios de waarheid van God no va a cambiar. zal niet veranderen. La verdad de Dios De waarheid van God es sí y amén. is ja en amen. Por más que no me guste Salmo 100, vamos a decir, Al hou ik niet van Psalm 100, Dios no va a cambiar Salmo 100. God zal Psalm 100 niet veranderen. Por más que no me guste el versículo de ofrendar y de diezmar, Misschien hou ik niet van het vers dat je moet offer geven. Dios no va a cambiar ese God versículo. zal het niet veranderen. God zal die vers niet Por veranderen. más que no me guste que la Biblia dice tengo que vivir en santidad, Ook al hou ik niet van wat God zegt dat ik in heiligheid moet leven. Dios no va a cambiar ese versículo tampoco. God zal die vers niet veranderen. Porque su palabra no cambia. Want zijn woord verandert niet. Y Él no va a cambiar su palabra. En hij zal zijn woord ook niet La Biblia veranderen. dice, De Bijbel zegt, ay de aquel o van degene que quiera cambiar la palabra de Dios. die het woord van de Heer wilt veranderen. Ay de aquel O wee van diegene que use la palabra para manipular, dat het woord van God gebruikt om te manipuleren. para traer algo que no está en la palabra Om iets aan te brengen aan het woord dat niet staat. y decir algo que no está en la palabra. En iets zeggen dat niet in het woord staat. Ay de aquel O van degene que quiera ser piedra de tropiezo para el otro. die een struikelblok wil maken voor een andere. Uh-huh. Porque Dios quiere Want God wil un corazón limpio, een schone hart. sin manchas, Zonder vlekken. sin arrugas, Zonder rimpels. para que Él pueda darte lo que tú viniste a buscar a su casa. Zodat hij jou kan geven wat je bent komen zoeken Dios in zijn nunca huis. quiere que tú te vayas igual. God wil nooit dat jij terug gaat hetzelfde dat je bent Escucha binnengekomen. bien. Luister goed. Dios nunca quiere que una persona llegue aquí y vaya igual. God wil nooit dat iemand binnenkomt en weggaat zoals die binnen is gekomen. Porque Él sabe, Want hij weet, si vinimos aquí, als wij hier komen, es para darle algo is om u iets te geven y recibir algo. om en iets te ontvangen. Dios sabe que tú necesitas algo, En God weet dat jij iets nodig hebt. pero Él quiere que tú tengas la actitud correcta. Maar hij wil dat je de goede houding hebt. Tú quieres algo, Wil je iets, arregla tu actitud. dan regel je houding. Tú quieres ver la mano de Dios, Wil je de hand van God? arregla tus prioridades. Regel je prioriteiten.
Tú quieres escuchar, ver la mano de Dios en tu vida. Wil je de hand van God in jouw leven zien bewegen? Comience a respetar a Dios desde el parqueo. Begin God te respecteren vanaf de parkeerplaats. Comience a honrar a Dios desde que tú entres aquí. Begin God te eren wanneer je binnenkomt. Prepara la atmósfera tú mismo para recibir tú. Bereid voor het atmosfeer dat je kan ontvangen. No podemos venir a la casa de Dios con la mano vacía. Wij kunnen niet de huis van God binnenkomen met een lege hand. Sí. Está escrito en la palabra. Dat staat in het woord. Hay una canción que dice, con is- manos vacías vengo a ti. Er is een lied die zegt, met lege handen kom ik No tot u. tengo nada que darte. Ik heb niks om u te ¿Cuánto conoces esa geven. adoración? Hoeveel van u kent die aanbidding? ¿Cuánto conoces esa adoración? Hoeveel van u kent die aanbidding? Pero mira lo que dice aquí Deuteronomio 16:16. Kijk wat hij zegt in Deuteronomium. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, Padre amado. En el lugar donde Él escogiere. In het plaats waar hij heeft uitgezocht. Ay, ay, ay. 3 keer per jaar. Me quiero parar aquí. Ik wil hier blijven staan. Donde Él escogiere. Waar hij het heeft uitgekozen. Tú no puedes plantar Je kan niet zaaien en un lugar que Él no ha escogido. op een plaats dat hij niet heeft uitgekozen. Ayer mi esposa me preguntó, Gisteren vroeg mijn vrouw aan mij, mi amor, mijn schat, ¿qué tengo que hacer wat moet ik doen si estoy confundida? als ik verwaard ben? ¿En qué debo hacer? Wat moet ik doen? ¿Hacer esto Moet ik dit doen o hacer esto? of moet ik dat doen? Que me parece que me conviene. Dat lijkt alsof het mijn... Y yo le pregunté, En toen vroeg ik aan haar, ¿qué te dijo Dios? wat heeft God aan jou gezegd? Me dijo, Dios me dijo esto y esto y esto. En zij zei, God heeft me dat en dat en dat gezegd. Entonces yo le dije esto. En toen zei ik dit. Si Dios dijo así, Als God dat zei, Dios escogió el lugar, God heeft de plaats gezocht. es porque Dios te va a bendecir ahí. Is omdat God jou daar zal gaan Yo no puedo zegenen. hacer otra cosa Ik kan niet anders doen, porque yo no sé si Dios me va a respaldar. want ik weet niet of God mij zal ondersteunen. Pero si yo hago lo que Dios me mandó a hacer, Maar als ik doe wat God zegt dat yo ik puedo moet doen, estar seguro dan weet ik que zeker Él me va a respaldar. dat Hij me zal Voy a ser bendecido en ik zal gezegend zijn, porque Dios lo quiere así. want God wil het zo, wil dat het zo is. Seguimos leyendo y dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Lo leyeron aquí? Deuteronomio 16:16. Dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Niemand zal voor de Heere komen met lege handen. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, ¿por qué debo reconocer a Dios en todo? Waarom moet ik God erkennen in alles? Porque Dios que me bendice. Want God is die mij zegent. Fácil. Heel makkelijk. Es Dios que me bendice. Het is God die mij zegent. Si Él me bendice, En als Hij mij zegent, acabo de leer ik heb net en el gelezen Salmo 100 in Psalm que tengo 100 que bendecir su nombre.
Dat ik zijn naam moet zegenen. Tengo que reconocer a Dios en todo. Ik moet God erkennen in alles. No me puedo presentar con las manos vacías. Ik moet niet voorkomen met lege handen. Tengo que presentarle algo a Dios. Ik moet God iets presenteren. O mi corazón, Of mijn hart, o mi alabanza. of mijn aanbidding. Yo no sé lo que tú vienes aquí a ofrecerle a Dios. Ik weet niet wat je God komt brengen. Pero no puedo llegar aquí Maar je kan niet hier komen con una actitud que no tengo nada. met een houding dat je niks hebt. Aló. Hallo. Yo no puedo llegar aquí con una actitud que no me hace falta nada. Ik kan niet met een houding komen dat mij niks tekort komt. Yo no puedo llegar aquí con una actitud que no me importa lo que va a pasar hoy, que me importa lo que va a pasar hoy. No. Ik kan niet met een houding komen dat van ik kan me niet schelen wat er vandaag gaat gebeuren. Tengo que llegar con algo en mi mano. Ik moet met iets in mijn handen komen. Tengo que llegar con algo en mi espíritu. Ik moet met iets in mijn geest komen. Porque Dios está esperando Want God wacht que tú le des algo. dat jij iets aan hem geeft. Dios está esperando God die wacht que tú le des alabanza. dat jij hem lofprijs geeft. Él está esperando Hij wacht que tú le digas un aleluya. dat jij een halleluja zegt. Que tú le digas un gloria a Dios. Dat je glorie aan God Que tú zegt. digas Dios es bueno. Dat je zegt God is goed. Él está esperando Hij wacht algo que iets salga de ti die iets uit jou komt. para que tú puedas recibir Zodat jij kan ontvangen. algo que salga de Él. Iets dat uit hem komt. Por eso muchas veces venimos aquí y nos vamos peor. Daarom soms komen we hier en dan gaan we weer terug nog erger dan we binnen zijn gekomen. Peor ¿por qué? Erg, waarom? Llegaste con una actitud incorrecta Je bent met een slechte houding y gekomen el diablo se está caminando al lado tuyo en de duivel die loopt naast je y quedaste con una actitud indiferente. en je bent met een incorrecte houding gebleven No recibiste nada. en je hebt niks ontvangen. Nada. Niks. Saliste peor. Dan ben je nog erger eruit gegaan. Pero si llegas aquí con tristeza, Maar als je hier komt met verdriet, con dolor, met pijn, con cualquier problema, met elke probleem, pero con una actitud correcta, maar met een goede houding, te garantizo ik garandeer je, que sales de aquí diferente. dan zal je verschillend veranderd naar Sales huis de gaan. aquí con fuerza nueva Je zal met een nieuwe kracht eruit para gaan. enfrentar lo que viene. Dat je kan tegengaan wat er komt. Muchas veces Dios no va a quitar el problema ahora. Heel vaak zal God niet het probleem gelijk af weghalen. Pero sí te va a dar la fortaleza Maar hij zal je wel de kracht para geven. que puedas pasar por el problema. Dat je door het probleem kan Pero gaan. sí te va a dar la sabiduría Hij zal je de wijsheid para que geven. puedas pasar por esa prueba. Dat je door de probleem kan gaan. Porque Dios quiere Want God wil que aprendamos dat wij leren. ser vencedores. Dat wij leren om overwinnaars te zijn. Dios quiere que tú y yo seamos vencedores. God wil dat ik en u overwinnaars zijn. No llorones. En niet huilers. Él quiere que tú seas vencedores. Hij wil dat je overwinnaar bent. Cuando hay un problema, Als er een probleem is, llegas a Dios. dan kom je tot God. Dios te da fuerza. God zal je kracht Dios te da geven. sabiduría. Hij zal je wijsheid Mañana geven. vas a enfrentar el problema En morgen kom je weer die probleem tegen. con la fuerza que Dios te dio. Met de kracht die God jou heeft Vas a vencer gegeven. ese problema En je zal die probleem y vas a overwinnen. ser un vencedor. En je zal een overwinnaar Viene zijn. otro problema. Er komt een andere probleem. Otra vez vas a vencer En nogmaals ga je y vas a overwinnen. ser un más que vencedor. En dan zal je meer dan overwinnaar zijn. Hay vencedores Er zijn overwinnaars. y hay más que En er vencedores. zijn meer dan overwinnaars. En el campamento En op de kamp, teníamos dos grupos. we hadden twee groepen. Uno se llamaba vencedores Eén heet overwinnaars. y el otro dijo no, somos más que En de andere vencedores. zei nee, wij zijn meer dan La overwinnaars. iglesia tiene que aprender En dan moet je leren, a ser más que moet vencedores. je leren om meer dan overwinnaar te Vea lo zijn. que tú veas. Zie wat je ziet. Tú tienes que declarar. Je moet Tú verklaren. tienes que creer. Je moet geloven. Voy a vencer. Ik ga overwinnen. Voy a vencer. Ik ga overwinnen. Voy a vencer. Ik ga Tengo la overwinnen. actitud correcta. Ik heb de goede houding. Vengo a la casa de Dios. Ik kom naar het Aleluya. huis van de Alaba a Heer. Dios con alegría. Ik aanbid God met Alaba a Dios blijdschap. con gozo. Ik aanbid God met Yo voy a vreugde. vencer. Ik ga Yo voy a overwinnen. vencer. Ik ga Dios le overwinnen. está hablando a alguien aquí God die spreekt met iemand que vandaag. dice, Die zegt, si cambias tu actitud, als je je houding vas a verandert, vencer. je gaat Si overwinnen. cambias tu actitud, Als je je houding yo lo verandert,
voy a hacer. ga ik het doen. Pero Él está exigiendo Maar hij vraagt aan un jou cambio de mente, een verandering van un cambio gedachten. de actitud, Een verandering van un houding. cambio de gozo, Een verandering un van cambio de blijdschap. alegría. Een Que usted verandering se van sienta vreugde. contento, Hij zal je que blij usted se maken. sienta alegre. Zodat je blij No kan importa el voelen. problema, Het maakt niet uit no het importa las probleem. circunstancias. Het maakt niet uit de Tú tienes que vivir omstandigheden. Salmo 100. Volgens Psalm 100. Tenemos que empezar a vivir Salmo 100. Wij moeten leven volgens Psalm No 100. solamente leer Salmo 100. Wij moeten niet alleen lezen, Tengo que vivir Salmo 100. maar wij moeten ook leven Entrar por Psalm esa 100. puerta Als wij door deze deur komen, contento, blijdschap, con alegría, met con una vreugde, sonrisa colgate. met een Colgate smile. Mencióname toda la marca que hay aquí en Holanda. Prudent. ¿Cuál más hay? El que yo uso como el Sensodyne que me metió Dios. Sensodyne. ¿Aló? Hallo. Ah, no, que no puedo reír porque métale Sensodyne a esos dientes entonces. Oh, ik kan niet lachen. Pero Zet gewoon entra aquí con Sensodyne op je alegría por tanden. esa puerta. Maar als je door die deur binnenkomt, Tú tienes que entrar aquí. je moet hier binnenkomen. Padre, Vader, gracias. dank u. Porque llegué a tu casa. Want ik ben uw huis Y yo sé que yo binnengekomen. voy a recibir En ik weet dat ik ga lo que ontvangen. yo vine a recibir. Wat ik kwam ontvangen. Usted no puede entrar así, amados hermanos. Je kan niet zo binnenkomen. Ik ben heel boos. Je hebt al de tapijt verschoven. Ay, cansada. La que cansada, allá afuera en el parqueplaats. Oh broeder of zuster, hoe gaat het? Oh moe. Laat die moeheid op de parkeerplaats. Aló. Hallo. Si vos querés vos salir, vos te pasas pique cansancio. Pero ahora voy aquí. Als je wil, als je naar buiten gaat, dan pak je die moeheid, neem je het weer mee. El problema es que da enfo. Maar het probleem moet daar buiten El dolor blijven. tengo que dar enfo. De pijn moet daar buiten El tristeza blijven. tengo que dar De enfo. verdriet moet daar buiten Ahora voy aquí blijven. Als je hier Dios binnenkomt, por mira dan kan God una zien persona een que persoon está a la vez die hem con aanbidt. alegría, Met con vreugde, gozo, met blijdschap, con fe, met con geloof. esperanza, met hoop, que te va a recibir dat hij gaat lo que ontvangen Dios wat God ha preparado. voor hem heeft voorbereid. Si yo sé Als ik weet que Dios preparó algo para mí, dat God voor mij heeft iets voorbereid, yo entro contento. dan kom ik heel blij binnen. Si me llama mañana el banco, Als ik de bank morgen belt, ven a tomar un cheque, kom een check ophalen. ¿cómo usted va a entrar? Hoe ga je binnen? Oh, alweer een check? Aquí arriba te pongo ore. Aló. Is hierboven wel goed? Si yo sé Als ik weet que aquí en la casa de Dios, dat in het huis van de Heer, Dios me está esperando. dat God op mij wacht. Aló. Hallo? No, el pastor, otro pastor llega, sentado. No, Dios me está esperando. God die wacht op mij. Dios te está esperando aquí. God die wacht op jou Tienes hier. que llegar contento. Dan moet je blij komen. Porque alguien que me ama. Want er is No iemand me die están van mij entendiendo, no me houdt. están entendiendo. Algo que me ama Iemand die van mij houdt. me está esperando. Die wacht op mij. Alguien que nunca me va a fallar Iemand die mij nooit zal me está falen. esperando. Die zit op mij te Alguien wachten. que me va a ayudar en mi problema Iemand die mij helpt in me mijn está problemen. esperando. Die wacht op No mij. solamente eso. Niet alleen El dat. rey de reyes De koning der me está koningen. esperando. Die zit op mij te El wachten. poderoso Dios De me krachtige está God. esperando. Die zit op mij te wachten. Por eso llego aquí contento. Dus daarom kom ik hier met blijdschap. Si hay proyectos o no hay proyectos. Als er zijn projecten of geen projecten. Cuando entro aquí, Als ik hier binnenkom, entro contento. dan kom ik met een blijdschap. Porque si estoy aquí, Want als ik hier ben, significa dat betekent que los proyectos dat de projecten van a llegar. die komen. ¿Por qué? Waarom? Entré Ik ben con el binnengekomen Salmo 100. met de Psalm 100. Yo entré, Ik ben gekomen. Padre, darle gracias por los proyectos nuevos. Vader, ik dank u voor de nieuwe projecten. Padre, gracias por clientes nuevos. Vader, dank u voor nieuwe klanten. Padre, gracias por sabiduría nueva. Vader, dank u voor nieuwe wijsheid. La Biblia dice, De Bijbel zegt, si yo pido, als ik vraag, Él me da. dan zal hij me Mientras geven. estoy cantando, Als ik aan het zingen le ben, estoy dando algo a Él. dan geef ik hem iets. Porque no puedo llegar con la mano vacía. Want ik kan niet binnenkomen met lege Por eso handen. cantamos. Dus daarom zingen Te wij. doy gloria, gloria.
Ik geef u Te doy glorie. gloria, Ik geef u gloria. glorie, glorie. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aan u, Jezus. Cuando yo le doy gloria, Als ik hem glorie geef, Él me da clientes. dan zal hij mij klanten geven. Él me da proyectos. Dan zal hij mij projecten Él geven. me da casa nueva. Dan zal hij mij een nieuwe huis Él geven. me da sanidad. En hij zal me Él genezing me da geven. liberación. Hij zal me bevrijding Él geven. me da amor. Hij zal me liefde Él geven. me da paz. Hij zal me vrede Él me da geven. fuerza Hij zal me kracht para que geven. yo pueda vencer Zodat ik kan y que yo pueda overwinnen. ser más que vencedor. En dat ik meer dan Tal overwinnaar vez kan usted zijn. piensa que viene aquí por nada. Je denkt niet dat je hier voor niks komt. Aló, Hallo. usted no viene aquí por nada más, hermano. Je bent niet voor niks gekomen. Cada vez que tú hagas un sacrificio Elke keer dat je een offer doet de gastar tu gasolina, om jouw benzine op te maken. de gastar el kilómetro de tu carro, Of de kilometers van je auto. o el tren, lo que usted hace para Of llegar de aquí. trein. Of wat dan ook is dat je hier Dios komt. ve cada uno de esos sacrificios. God zal elke van die offers Es zien. imposible, Het is si onmogelijk Dios es bueno, dat God goed que is. tú llegues aquí Dat je hier y komt te vayas igual. en dat je hetzelfde weer Si te teruggaat. vas igual, Als je hetzelfde es teruggaat, tu culpa. het is je eigen Porque tu schuld. actitud Want je no houding está correcto para is recibir. niet Pero correct. yo le creo a Dios. Maar ik geloof God. Y yo creo también En ik geloof que ook nuestras actitudes dat onze houdingen desde hoy vanaf nu van a cambiar gaan cuando veranderen. llegamos a la casa de Dios. Als wij naar het huis van de Heer komen. Me van a dejar mal, me van a dejar mal. Laat u mij zo. ¿Usted no cree usted mismo? Gelooft u niet in uzelf? ¿Usted no cree que usted mismo va a cambiar? ¿Aló? Gelooft u niet dat u gaat Si usted veranderen? no cambia, nada te puede cambiar. Als u niet gaat veranderen, niks kan u Lo vuelvo a veranderen. repetir. Ik herhaal het Yo nogmaals. creo Ik geloof que desde hoy dat vanaf tu vandaag, actitud, dat je cuando houding, estás alabando, als je aan het aanbidden cuando bent, estás adorando, als je aan het va a lofprijzen bent, cambiar. zal veranderen. Si tu actitud cambia, Als je houding verandert, tu situación va a cambiar dan zal je también. situatie ook veranderen. Si yo cambio, Als ik verander, yo me quedé quieto un rato porque iba a decir algo que en realidad mi mente procesó que no es real. amen. ¿Por qué? Waarom? Yo iba a decir, si yo cambio, Dios cambia, pero Dios nunca cambia. Entonces, si yo cambio, Als ik verander, mi situación cambia. dan verandert mijn Porque situatie. ya Dios, Want God heeft dan, ya Dios dijo dan heeft God al que lo que Él gezegd va a hacer contigo. wat hij met jou zal gaan Si tú doen. no estás viendo, Als jij het niet es ziet, porque tu actitud is omdat je no houding está correcto niet correct is para recibir lo de Dios. om van God te ontvangen. El día que mi actitud cambie, De dag dat mijn houding verandert, estoy en el canal de Dios, dan ben ik in de kanaal van God. donde todas las bendiciones están pasando. Waar alle zegeningen voorbij gaan. Aló, Hallo. hay bendiciones Er zijn zegeningen que tú recibes dat jij ontvangt cuando tú cantas. als jij zingt. Muralla Bashabau, Muralla Bashabau. Ustedes De cantan muren en están el de- espíritu. In het geest. ¿Qué muralla en Bashabau? Dat de muren zijn gebroken, omlaag zijn. Pero hay momentos Maar er zijn momenten que tú recibes tu bendición dat jij je zegen ontvangt. cuando tú te humillas delante de Él. Als je voor de Heer nedert. Cambia tu actitud. Verander je houding. We bow down Wij buigen neer and worship. en aanbidden. Wat zijn nou sneaky? En dan zie je ze zo. We bow down and worship. Oh, delante que está parando. Voor wie sta je? Hello. Hallo. Actitud. Houding. Si Prince kan pasa, wat? Als de prins voorbij gaat, dan ga je gelijk opstaan. Hello. Hallo. Hoor ik bandera wat? Als, dan zet je je hand op je borst en je weet niet eens welke kant je moet zetten. Para dar respect Om respect te geven na gente. aan mens, aan een mens, aan een Anto persoon. mi tabi sabu Dios ta kideng. En ik zeg tegen jou, God is Botong hier. garo met takoy kaya mit papi. Je doet alsof ik onzin praat. Na pese wonder si bilo como este no. Dus daarom ontvang je niet wat je moet Bota respecte krijgen. anto. Je respecteert hem niet. Wauw.
De la misma forma Op dezelfde manier que yo honro dat ik eer al rey de esta tierra, de koning van deze wereld, tengo que honrar a Dios más. moet ik God meer eren. Y yo siempre tengo algo. En ik heb altijd iets. Si no me puedo parar Als ik niet kan staan para Dios, voor God, tampoco me voy a parar cuando el rey venga. dan kan ik ook niet staan als de koning komt. No, Nee, para el rey sí. voor de koning wel. El rey ni siquiera te conoce, él ni sabe que tú te paraste, que te koning pusiste la die mano kent- aquí, aló. De koning die kent je niet eens. Hij weet niet eens dat je je handen op je borst hebt gezet. Pero Dios te conoce desde que tú naciste Maar God kent jou vanaf je bent geboren. y no le da gracias cuando tú entres por esa puerta. En je dankt hem niet als je door die deur binnenkomt. ¿Cómo podemos recibir? Hoe kunnen wij ontvangen? Pero si tú cambias tu actitud hoy, Maar als je vandaag je houding verandert, no para mí, niet voor mij, porque yo no soy Dios. want ik ben God niet. Si cambias tu actitud Als je je houding verandert para con Dios, met God, vas a entrar en el kairos de Dios. dan ga je de kairos binnengaan van God. El kairo de Dios es De kairo van God is el tiempo perfecto de de perfecte Dios. tijd van God. Si usted Als u entra en el tiempo perfecto de Dios, in de perfecte tijd komt van God, ¿qué usted no va a recibir de Dios? wat ga je niet ontvangen van Vas a God? recibir todo, Je gaat alles ontvangen. porque no estoy en el tiempo del calendario. Want ik ben niet in de tijd van de Estoy en kalender. el tiempo profético que Dios dijo que algo va a suceder. Ik ben in de profetische tijd waar God zegt dat er iets gaat gebeuren. Con esto termino. Met deze einding. El tiempo de Dios De tijd van God. puede estar en el futuro Het kan in de toekomst zijn y puede estar ahora. en het kan ook nu zijn. Por eso Dios está también en el pasado. Dus daarom is God ook in het verleden. Por eso cuando Dios me muestra algo de alguien, Dus als God mij iets laat zien van puedo iemand, ver en el futuro, ik kan zien in de toekomst, puedo ver en el presente ik kan nu zien y puedo ver en el pasado. en ik kan ook in het verleden zien. Porque es el tiempo kairos. Want het is de tijd van Kairos. O sea, no hay tiempo. Dus er is geen tijd. No hay meses, no hay días. Er zijn geen maanden, er zijn geen dagen. Para Dios no hay límites de tiempo. Voor God is er geen limiet van Por eso tijd. si mi actitud cambia hoy, Dus als mijn houding vandaag gaat algo puede veranderen, pasar hoy. dan kan iets vandaag gebeuren. Aló. Hallo. Si mi actitud cambia hoy con Dios, Als mijn houding vandaag gaat veranderen met God, entro en el kairos, dan kom ik in Kairos. en el tiempo de Dios, In de tijd van God. que puede ser hoy. Die kan vandaag zijn. Por eso mi actitud, Dus mijn houding, tengo que estar dan moet ik zijn conectado con Dios. geconnecteerd met God. Que mi día es hoy. En de dag is vandaag. Mi día es hoy. Mijn dag is vandaag. Padre, Vader, tengo esto. ik heb dit. Yo creo Ik geloof que mi día es hoy. dat mijn dag vandaag is. Yo creo Ik geloof que mi liberación es hoy. dat mijn bevrijding vandaag is. Yo creo Ik geloof que los cielos se van a abrir hoy para mí. dat de hemelen gaan openen vandaag voor mij. Yo creo Ik geloof que voy a recibir mi sanidad interna hoy. dat ik mijn genezing, mijn gehele genezing Por el vandaag ga simple ontvangen. hecho Het simpel reden que mi actitud con Dios cambió. dat mijn houding met God verandert. Y empieza en la mente. En het begint in je gedachten. La Biblia dice, renovaos vuestra mente. De Bijbel zegt, vernieuw jouw denken. Si tu mente cambia, Als je denken verandert, tu actitud va a cambiar. dan zal je houding ook veranderen. Si tu mente cambia, Als je denken verandert, tu espíritu también va a cambiar. je geest zal ook veranderen. Por eso Dios quiere Dus daarom wil God cada día elke dag renovemos nuestra mente dat wij onze denken vernieuwen. para que nuestra actitud pueda estar correcta. Zodat onze houding correct kunnen zijn.
para que podamos recibir de Dios. Zodat wij van God kunnen ontvangen. Porque Él quiere que tú recibas. Want Hij wil dat jij ontvangt. Él quiere que tú recibas. Hij wil dat jij ontvangt. Él sabe que es necesario que tú recibas. Hij weet dat het nodig is dat jij ontvangt. Porque si no recibimos de Dios, Dus als wij niet van God ontvangen, nuestra vida no va a cambiar. onze leven kunnen niet veranderen. Si no recibo de su Espíritu Santo, Als ik zijn Heilige Geest niet ontvangt, mi vida no puede cambiar. kan mijn leven niet veranderen. Por eso, cuando cantamos, Espíritu Santo, llénanos, llénanos. Dus als wij llénanos, zingen, Espíritu Heilige Geest Santo. van God, vul ons. No estoy cantando por cantarlo. Ik zing niet zomaar iets. Lo estoy cantando porque necesito que Él me llene. Ik zing omdat ik wil dat Hij mij vervult. Y cuando tú lo cantes con esa actitud, En als je dat zingt met die houding, tú sientes que Él te está llenando. dan voel je dat Hij jou vult. Póngase sobre sus pies Laten we gaan opstaan. y preséntale a Dios tu mente. En presenteer aan God uw denken. Preséntale a Dios tu actitud. Presenteer aan God jouw houding. No le presentes ahora tu problema, no, no, no. Presenteer hem geen problemen. Jouw problemen presenteer hem Preséntale niet. tu mente y tu actitud. Maar presenteer hem jouw houding en je denken. Y habla con Él En praat met hem. y pídele, Señor, En vraag aan hem, Heer, cambia mi mente, verandert mijn denken. cambia mi actitud Verandert mijn houding para contigo. voor u. Porque yo quiero recibir Want ik wil ontvangen lo que tú tienes para mí. wat u voor mij heeft. Él quiere que tú empieces a vivir de nuevo Hij wil dat je opnieuw begint te leven. una nueva vida, Een nieuwe leven. una nueva vida, Een nieuw leven. una nueva vida, Een nieuwe leven. una nueva vida, Een nieuw leven. una nueva vida. Een nieuwe leven. Dile a Dios, cambia mi forma de ser, Zeg, Heer, verandert mijn manier van zijn. cambia mi forma de ser, Verandert mijn manier van zijn. cambia mi shama la bakaya. Cambia mi forma de ser, Verandert mijn manier van zijn. cambia mi forma de ser. Verandert mijn manier van zijn. Aleluya. Halleluja. Dios te bendiga. That's it. Los hago Dios escogemos. Vamos a hacer lo que me está haciendo, que te predica su palabra. Boté una madre movida para predicar la palabra de Dios. Tiene que tener y el conocimiento de encuentro con habla de Dios como contarán con Dios te dará. No conocemos, pero Dios sí sabe dónde está. Está tiempo para Dios. Está tiempo bojiza entre la por costa de longo como se ve y no con Dios. Dios contigo. Es alegría por decir, de gozo por decir. Porque te estás en Dios. Dios tiene un double más para ti. Dios que para vida está en vida perfecta. Manera siempre va a anhelar. Manera siempre va a anhelar de ti. Ese Dios que para vida. Dios no que vamos a vivir una vida fake, sino que vamos a tener un gozo verdadero. Como no me esté nada otro para llenar el de mi corazón. Si vamos a cambiar de actitud, me daré mensaje de vida que estoy haciendo y a través de bendiciones, Señor Jesús. Señor, cambia mi actitud. Verandering van houding. Ahora me canta, Pablo. Als ik zing, Ahora me adorado. als ik aanbid, Cambia mi actitud. verandering van houding. Porque es el tiempo que yo reciba de Dios. Dat ik ontvang van de Heer. Llegó el tiempo De tijd is gekomen para recibir de Dios. om van God te ontvangen. Alguien que diga conmigo,
Iemand die met mij zegt. aunque sea 2 o 3 con fe que lo Al crean, is het 1 of 2 in geloof. llegó el tiempo De tijd is gekomen para recibir de Dios. om van God te ontvangen. Llegó el tiempo De tijd is gekomen para recibir de om Dios. van God te ontvangen. Llegó el tiempo De tijd is gekomen para recibir de om Dios van God te ontvangen. lo real, De realiteit, lo puro, de puur, lo santo. de heilige. Es el tiempo Het is de tijd de recibir de Dios. om van God te ontvangen. Dale a Dios un fuerte aplauso. Geef God een klapoffer. Dáselo fuerte. Geef God een goede Si klapoffer. usted recibió esta palabra, Als u deze woord hebt ontvangen, dile gracias, Señor. zeg dank u Heer. Dile gracias, Señor. Dank u Heer. Dile gracias, Señor. Zeg dank u Heer. Te alabamos, oh Dios. Wij aanbidden u Heer. Vamos a orar por nuestro hermano Gedeón que está de cumpleaños hoy. Aleluya. Y Brasil también que estaba de cumpleaños, gloria al Señor. ¿Quién más estaba de cumpleaños? No, porque estamos contando los bolos, usted sabe cómo es. Aleluya. Gloria a Dios. You are all-knowing. You are omnipresent. You are present everywhere. And we know that you are present even in this arena. Oh God, we know that you are in this place. And we want to give you praise. All we can say is, Abba Father, thou art worthy to receive honor and glory. We bow before your throne. And we would like to give you praise. Everybody bow down and worship. Come on. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a echar nuestras manos para bendecirlos. Aleluya. Laten we onze handen uitstrekken om hen te zegenen. Padre amado, te doy gracias, Señor Jesús, por tu siervo. Gracias, Padre amado, que tú has permitido que él pueda cumplir un año más de vida en tu casa. Gracias por esta etapa nueva, Dios, de su vida. Padre, mientras él vaya creciendo en edad, también pueda crecer en sabiduría, oh Dios de la gloria. Para que puedan crecer, oh Dios, en conocimiento, que puedan crecer, oh Dios, en la llenura del Espíritu Santo, Padre, y que su madurez espiritual también, oh Dios, pueda seguir aumentando, Dios de la gloria, para que puedan alcanzar la estatura del varón perfecto que tú has destinado y hablado y decretado, Dios, que tú ibas a hacer con su vida, Jehová. Prepáralo, Dios, para recibir cada una de las cosas que tú tienes para él, oh Dios, que ya está en camino, Padre eterno. Que su actitud, oh Dios, sea, oh Dios de la gloria, el correcto. Que su actitud, Padre amado, siga cambiando, Dios, para bien, oh Dios de la gloria, hasta que él pueda ver la totalidad, oh Dios, de la plenitud de tu gloria, Señor. Padre, bendice a Brachito, Dios de la gloria, Padre eterno, con sabiduría. Bendícela, Jehová, Dios de la gloria, en todas las áreas de su vida, Padre. Guárdala, Señor. Cúbrela con tu sangre precioso, Señor. Y en esta etapa de su vida, Padre eterno, que tú la puedas llenar con sabiduría, con inteligencia, Dios. Y que ella pueda seguir creciendo en temor a ti, oh Dios de la gloria. Que ella también pueda practicar el Salmo 100 en su vida cada vez que llegue a tu casa, Padre. Que tu sangre la selle, la cubre y la guarde de toda maldad del diablo, de toda trampa, Señor Jesús. Le declaramos, Padre eterno, una niña bendecida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos ahora por todos los matrimonios, alabado sea Cristo. Y después vamos a cerrar en oración. Laten we gaan voor alle Gracias, Jesús. echtparen. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Nazareno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Se metió Dios. Gloria a Dios.
Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por cada matrimonio que hay en esta iglesia. Gracias por cada matrimonio que nos visitan, Señor. Gracias, Dios, por cada matrimonio que van a surgir en esta iglesia. Te damos gracias por los matrimonios que hoy no están aquí, oh Dios de la gloria, pero desde su casa, Señor, donde quiera que estén. Cada matrimonio en tu casa, Señor, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Te pedimos hoy por los matrimonios, Padre amado. Señor, que tú restaures donde hay necesidad de restauración. Que tú pongas amor donde hace falta amor, oh Dios. Que tú lo cubras, Padre eterno, para que Satanás no pueda entrar, no entre cabida, Señor Jesús, para destruir lo que tú has comenzado, Padre amado. Te presento cada persona, Dios de la gloria, que tiene su pareja, pero que no estén casados, Padre. Prepare su corazón, oh Dios, un cambio de mente, un cambio de actitud, amado Dios, para que puedan cumplir con tu mandato, Señor, lo que tú estableciste, Padre amado. Y te doy gracias por cosas grandes que van a salir de cada uno de los matrimonios, Señor. Te doy gracias por los frutos de cada matrimonio. Te doy gracias, Padre amado, porque sabemos que los matrimonios en Cristo, Señor, van a ser ejemplo para los demás, oh Dios. Padre, reprendemos todo ataque, reprendemos toda maldición, reprendemos toda trampa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos nuestro matrimonio bajo la cobertura de Dios, lleno de paz, lleno de gozo, alegría, Dios, Padre, lleno de alegría y gozo, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Padre, doy gracias por el servicio de hoy, Maestro. Bendice cada persona, cada visitante, Dios, que la palabra pueda seguir en nuestra mente, alma y espíritu. Padre, declaro bendición en esta semana, oh Dios de la gloria, que veremos tu mano, veremos tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede saludar a su hermano. Amén. Y tenemos algo que repartir. Amén. Siéntase en casa, siéntese tranquilo, amén. Vamos a compartir uno con otros.